u Kristanu, u golmanu. Zanoški je izbacio pak i sada 2-1. 2-1. Morensi i Naglić, Morensi gol! Gol, Morensi! Gol Pascal Morensi, druga minuta druge trećine i to je ono što sam govorio. Prvi pogodak i tada može krenuti lavina kada se Medveščak najbolje snalazi. To je sigurno, sjat će se, podići će se, kažem, agresivnost, volja i emocije će sigurno sad proraditi nakon prvog gola, jer i publika će sad biti puno će biti aktivnija i pomoći sigurno našim igračima da pokušaju još više smanjiti taj rezultat. Nakon toga se pokušaju približiti skroz Lincu, a onda krenuti u borbu za bodove. 11. pogodak Pascala Morensija ove sezone, uz to ima 10 asistencija, igra jako dobro. I sada mu je popravljena statistika, plus 4 je imao statistiku, plus 5. Odmah je i bolja atmosfera naravno u dvorani koja je ponovno ispunjena do posljednjeg mjesta. Prpić! Gol, Joel Prpić, ovakvi pogoci se rijetko viđaju. Ukrao je pak i odmah iz voleja opalio i to je 2-3. Ovo je sad odlično. Dva puta smo prekinuli pak, dva puta smo zabili gol. Prvo je Morensi prekinuo njihov napad u srednjoj trećini, otišli 2-1, odličan šut. Nakon toga ponovo sada čisto stil, jedan košarkaške statistike. Jedno ukradeni pak i odmah udarac iz prve iznenadio je Vestlunda. Pogodak Joela Prpića, ovdje ne pišemo asistenciju nikome. Joel Prpić, sada vidimo što znači njegov raspon ruku i dugačka palica. Timeout, EPP. I dalje Linz vodi 3-2, ali nižu se napadi. Gol! To je Rajan Kinasević, 3-3. Kako smo se dobro uključili na tragu u Dom sportova. Ovo su sada leteći medvjedi nakon 0-3. 3-3 Rajan Kinasević. Fantastično igra Medveščak u drugoj trećini. Njegov 14. pogodak ove sezone i apsolutno najučinkovitiji igrač Medveščaka je donio izjednačenje. U ovom brejku koji nisu uspjeli naši gledatelji vidjeti, imali smo nekoliko šansi, dobro se jedan put obranili, ali više napadali i sada vidite, fantastično ponovo prekinuli su njihov izlazak iz trećine Prpić i Benem. Fantastično dodavanje Benema za Kinasevića i 3-3 značenje veliko. Točno najava onog što smo najavljivali kad zabijemo prvi. Kostović, Blagus. Kostović, gol! Kostović, bravo! Dario Kostović, nastavlja se preokret, 4-3. A kad Dario Kostović zabija pogodak, onda moramo pobijediti. To je tradicija koja se mora nastaviti i večeras još 14 minuta do kraja. 3 slična pogotka zabio je Medveščak večeras, iskoristio neopreznost, možda i bahatost bekova Linca i Vestlund je primio kroz noge, ako sam dobro vidio. Da. To je samo pravo završavanje akcije od strane Kostovića. Nije odustao, nije se okrenuo u defanzivu, nego je napao do kraja. Jednako kao i Morensi i Prpić u drugoj trećini i to se zove upor. Da se makne ovaj izbrušeni višak leda, da se makne. Sada će se, ovo još nisam vidio, sada će se pucati po pod navodnicima prljavom ledu. Ali da vidimo, Kinasević, dribling ili šut. Gol! Šut, Rajan Kinasević, bez ikakve varke, možda to baš nije očekivao Vestlund, pogodio je sami kut. Odlična odluka. Gospodine Ulet, bili ste dobro primljeni u Zagrebu i Medveščaku kada ste igrali, ne morate zabiti gotovo baš svaki put. Ulet, dribling, brani. Bravo, Kristan! Butterfly, leptir poza Kristana.
Medveščak je u prednosti. Da, sada velika prednost i veliko samopouzdanje. Ide Benem. Frank. Benem. On ide na dribling, ništa. Samo nije uspio, sve je odlično napravio, nije uspio dignuti pak. Šteta. Gol! Ipak gol! Da, bravo. Odlično, bravo suci. Suci su se sad izvadili za cijelu ovo večer. Pločica je očito ušla u gol. Hoće li sada biti gledanja? Zato što je pomaknuo je Westlund gol. Sad ćemo vidjeti. Da vidimo. Westlund je pomaknuo gol, ali pločica nije prešla nije mi sad ovo jasno, liniju. Da vidimo šta će sad. Sad ne možemo saznati šta je točno odlučeno. Nemamo kontakt sa klupom, a neće biti prikazano na semaforu. Westlund jest svojom klizaljkom pomaknuo gol, ali golovi se pomiču, očito nije bio gol dovoljno učvršćen i to pravilo baš i nije logično ako će zbog tog priznati pogodak Franka Benema. Ne znam šta je. Sudac je pokazivao da je gol, ali ne možemo znati. Ne znamo ništa. Ajmo reći da je 1-0. Evo 1-1. Pogodak. No goal. Linijski sudac pokazuje da je pogodak. Da. Linijski sudac pokazuje da je pogodak. Sada ćemo vidjeti to još jednom. Suci idu pogledati. Pogodak Franka Benema je vjerojatno priznat, jer glavni sudac je pokazao da je gol i nije se išlo gledati. Da, nažalost mi to ne znamo. Sada suci idu pogledati ovu situaciju kojom je brzinom pak uletio u mrežu i to je dobro vidio linijski sudac, to je pogodak Justina Kellera. 2-1 za Medveščak po našoj računici u ovoj situaciji i sada ako igrač Medveščaka zabije priči bi trebao biti kraj. Ali mi to ne znamo, nažalost, i ne možemo obavijestiti. Ako čitamo znakove sa leda... Ono što su oni pokazali trebalo je biti 2-1. Gol je priznat. Priznali su gol. Da, pokazali jesu, ali i ovo je gol. I ovo je 2-1. Namjerno micanje gola je suđeno, da. A onda je 2-1, onda Naglić može sad sve riješiti. Naglić ima jedan dribling koji sam gledao i na treningu, koji je jednom iskoristio kada je išao 1-1 protiv Filaha, ako se ne varam, to je kroz noge. Dribling pa pucanje kroz noge. Da vidimo, ne, sada je išao na backhand, ispod ruke, iznad noge, nije prošlo, Westlund gdje je obranio rukavicu. Sad trebamo starog Liksa, dobrog, da to riješi u našu korist. Sada nam treba obrana Roberta Kristana. Ajmo Liks. Kristan dugo ga čeka, ispetljao se, kraj priče. Evo na, gotovo, ipak je bilo 2-1-3-1. Bravo Liks! Tako je, spetljao se igrač Linca u ovoj situaciji, Robe Hisi, i nova pobjeda Medveščaka, veliko slavlje na ledu, jer ovo je bilo strašno teško izboreno i tim je još slađe. Sve smo danas prošli 0-3 u prvoj trećini, jednu veliku onda tugu, naravno, i nakon toga veliko dizanje. Došli smo čak i do 4-3, nažalost u istoj minuti su nam izjednačili, ali evo, pravda je vratila sve. Mislim da je 4-4-1 zasluženi rezultat na kraju regularnog dijela bio. Kratak EPP pa se vraćamo u Dom sportova.